Carmelina bambola e fa volumi, ma mettevi di lei, non me lo fa vedere. Allora ci ho trovato un bello ritrovato, Carmela casa un'ambola, mamma veniva a trovare. E faceva mamma, ecco scusa della sonnambola, che sta bambola nega fa, tutte sere la coppa all'astica, e all'11 a passeggiare, coppa all'astica c'è stanchia, e la dica sto a te, ti ha sonnambola nega quando fa sonnambola cazzo. A súa tioja díxolle a nai: Mari Carmen, esta rapaza leváranos a tumba. Fagamos o sacrificio que sexa e mantémola para correr. Ao día seguinte, a tía me pon unha maleta. E a nai deulle 100 ducados. Ao mediodía, cando Bárbara chegou a casa, díxolle a súa nai: Filla, non podes seguir levando esta vida. Aí tes esa maleta e ten ducados. Vai polo mundo e búscate o pan. Ben, marcho para lá. Tu giorno la niente dalla casa, llevava niente e stimolo in attesa. Tu giorno la niente dalla casa, llevava niente e stimolo in attesa. Chiama la piccola casa, quando a stimolo dai non lo mese. Chiama la piccola casa, quando a stimolo dai non lo mese. Era a súa nai que a súa tía e puxose en marcha. Camiñou, e mirou no fondo unha muller a ratas de chan. Camiñando e contando chistes. E sabes o que é unha bolboreta?
mandando. Esta vez tocaba ir cantando.